Israel kembali dilalap api dalam insiden kebakaran misterius pada Jumat 7 Juni malam. Bahkan tim pemadam kebakaran mengaku kesulitan mengatasi api yang semakin melebar dan membesar. Dikutip dari The Jerusalem Post, kebakaran itu terjadi di sebuah pabrik Rishon-LeZion. Adapun pabrik itu terletak di hanggar industri Jalan Eliyahu Elitan, pusat wilayah pendudukan Palestina. Dilaporkan di dalam pabrik itu berisi produk plastik dan kemasan yang membuat api semakin berkobar. Menurut laporan 16 tim pemadam kebakaran dikerahkan ke tempat kejadian perkara atau TKP. Belasan tim pemadam beroperasi di 3 sektor yang berbeda demi mencegah api menyebar ke bangunan terdekat. Meski begitu, tim merasa kewalahan memadamkan api tersebut. Dari video yang beredar terlihat kobaran api membakar habis pabrik Rishon-LeZion, bahkan asap hitam pekat menyelimuti Israel. Sayangnya Tel Aviv tak melaporkan jumlah kerugian hingga korban jiwa akibat insiden tersebut. Hingga saat ini pun belum diketahui penyebab kebakaran misterius itu. מפעל כאילו? תראה לאן זה עולה גם אחי. אימא'לה. תראה, אתה רואה את המים שם? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.